We all know life is too short. Matutong kiso kelong pune cicini ne. Lapen ke maduta kiso ke cipalong tungte. Lason claim lote kiso longlog jipu cini maduta. But perang anam tungge kiso cipalong ipasi claim wrong titi. I ok-pran ke meji pan ke ingthir jirpan ke do hanlo. Lasi pini cithanam senang i ok-pran ke meji pan. Point 1. Stomach. Perang anatum ada breakfast tu cedera tum do pig. Adap thurpo breakfast tu cepinsi nane jui dam jui. Laso jok nengki crew pok tukor ason semet hedong kiso longlok titilo. Lasi please be careful kadokaveta. Point 2. Kidney. Mil jong si elu petang te lang kidung weg nangji. Laso mil kipati te kipang thir jirji apan. So the same thing. Kidney kipa mesen jipan ke lang ani silong 10 glass du nangji. Ning cibik tha ani silong 10 glass. Point 3. Small intestine means karbipan ke apek so. Nangjong si ajo kipiko ahan puthot adap. Paso si pin besi kicup lutang te epeka so bangke injured laso penjok si dysentery ha bangke long ilog lo. Apan ke the large intestine epeke the bang. Kado kaveta fast food lakining dog pig. Chori pe but the large intestine will injured when we eat more spicy and fried food. Jang thu kichum lapen birekiso ahan josi chore pulutang te epeke the bangke injured lo. Point 4. Lungs. Let me ask you one question. Cigarette ki mong tusi lungs hino chojima. No, hala mong mesita angnim kangnung dun chots tame effect lo. La ancho kali even gari pollution ha has tame na effect idet. Point 5. Eyes mate emek. Emek le kavete pirthe dota alevelo lasi chire pinangji. Emek ke hindo joina lake ajo light off check hut mobile ki use hut henlo. Lahai kado kave I ok-pran lake bazar long long le lasi kado kave sme chire pinangji. Apen ke lang ki kado sme kinang sot but kang it house jun joji lasi lang ing it a pin pen ki jun nangji alam chithan sine itum adap thur podok do hut ining ki krudo koktiti lasi adap itum ki thur pen 1 glass lang ki jun hello e ok-pran phanang ki rap I lapen ining ki kru phan nang ki rap I lasi kado ko besme claim tha. Point 2. Lang itun kang it ahosi jun joji lapen an ki chohut ki joy pancake ahosi jun joji but anchuchi aprang lang 1 glass kijun hello epok digestion phan akime ki claim. Point 3. Blood pressure. Blood pressure do tum an lang chinglu le aprang 1 glass lang kijun pen blood pressure lower ji phan nang rap io. Point 4. Itum kado sme ajopi ning ki crew mate adap thur podok dom ning ki crew do koktiti lasi ning ki crew pen ning ki suseji phan ajo megjang je aprang 1 glass lang kijun pen nang rap io lasi pini life it ok pram hang ke chiri nang ji phan ke la ansi kangton pulang tum sme la ni lang than po an nang tum claim tame la ke nililam ke la ke doctor scientist me sini lik en alam lasi pini abdul ansi kangton polo josi la so video ni phan aksi akime dopte kani please share thala so video la penali tum ajar pijur pohan share non anate pa subscribe no hoto hasme. Thank you so much pini abdul ansi kangton polo. Bye bye.